کامران عبداللهیف 4 ماه می شود که در تشکیلات برنامه‌ریزی DOODLE.TJ تحصیل می کند. او طرز ساختن برنامه‌ها و زبان برنامه‌ریزی از خود کرده ایستاده است. کامران میگوید که الکی 50% درس‌ها را آموخته است و در آینده می‌خواهد متخصص برنامه‌ریز شده فعالیت نماید. مقصد آموختن خوب همین پروگرامیستی می‌خواستم بک‌اند فرانت-اند یعنی وب دیولپر شدن را یاد گیرم، وب دیولپر شوم. از همین سبب با دودل آمدم تا که زبان پروگرامیستی جاواسکریپت PHP را یاد گیرم. مرکز برنامه‌ریزی DOODLE.TJ از سال 2012 اینجانی فعالیت می‌برد. مقصد تشکیل این مرکز را دیرکتور تشکیلات DOODLE.TJ در تیار نمودن کادرهای برنامه‌ریز شرح داد. در سر مرکز رایگان و هم پولکی میباشد. از روزهای اول تأسیس این مرکز 1 نفر فعالیت می‌کرد. امروز باشد صف کارمندان به 6 نفر رسیده است. با گفته فردوسی یورماتوف دیرکتور تشکیلات DOODLE.TJ درآمد مالیوی این تشکیلات از حساب برنامه‌سازی برای کارخانه‌ها است. در اول ما فقط بچه‌ها رو بی پول تربیت کردیم. قریب 2 سال 3 سال ما فقط به پول بچه‌ها تربیت می‌کردیم. امروز به اون درجه رسید که بچه‌ها زیاد شده رفتن. از اون سبب برای میز کرسی خریدن و مثلا تجهیزات تکنیکی خریدن و غیره چیزها ما به فکر آمدیم که همین کورس‌های الکی پولکی کنیم. ҳоло зиёда аз 30 нафар дар курсҳои омӯзишии ин марказ забони барномарезиро меомӯзанд ки синну соли онҳо аз 14 сола боло мебошад. дар умум дар ин муддат 200 нафар барномасозонро ташкилоти DOODLE.TJ омода намудааст. дарсҳо умуман ҷамъбастшавии ҳамин курсҳо аз 3 то 6 моҳа давом меёбад. ин ҳам аз лаёқати бачае ки мехонад, аз лаёқати ҳаракати бача вобаста аст ва дарси мо дар 2 самт яъне ки ҷудо карда шудааст, яъне ки фронт-энд ва бек-энд. Якум дарс ҳамин то 2 ё 1 моҳа умуман фронт-энд. баъди фронт-энде ки тамом кард, агар хоҳишаш зиёд бошад барои барномасоз шудану пурратайёр кардан, мо бек-эндро мегузорем. умуман 6 моҳ вақтро мегирад то ин ки як специалисти нағз тайёр шаванд. бино ба иттилои директори ташкилоти DOODLE.TJ фирдавси ёрматов, таҷрибаомӯзии донишҷӯёни донишгоҳи политехникӣ, донишгоҳи техникаи Тоҷикистон ба номи Муҳаммад Осимӣ ва донишгоҳи давлатии ҳуқуқ бизнес ва сиёсати Тоҷикистон дар ин ташкилот мегузарад. ташкилот имкон дорад пас аз омӯзиш донишҷӯёнро ба ҷои кори доимӣ таъмин намояд. муддати таҳсил дар маркази барномасозии DOODLE.TJ 6 моҳро дар бар мегирад. ташкилоти DOODLE.TJ тасмим дорад ки сафи барномасозонро зиёд намояд, зеро барномасозӣ дар бозори меҳнат касбу кори серталабот аст.